Sige lang. Sige pa sila. Una ni may matakon. Anti una Ronald matakon ni o QRC. QRC mo na paano wala na tila. Sige sige. Pero boss na may talagang gapunin na yun. Ay. Balang ka pagkarga. Isan, iya mo patad pagitin ko na. Lalamang ka nagilayat ka ng tatakot. Paano? Wala na tilag. Tilag. Ibulit ko lang may ken. Di ba yung pipe yung mga to? Yung pawit man. Yun tayo, may goto. May goto. Hindi, matakon man balo, matakon. Matakon man. Iban sa glasara may arum yung matakon. QRC ni uno na. Yun na yun, kanto malay. Hindi lang, sabihin na sa namin. QRC yan man. QRC, pagka mo pala. QRC namin yan, pen. Saan uwi ang mga yan? Pangasinan pa. Train namin. Oras, ano ken? Ba, wala ka wala 6:30 6:41 dapat pero niya. Apa yun na to yaman? Sabi lang matakan. Sabay sila. May parin lang nangatag. Halo kay, ini ibus milara. Masyang mo may pre ha. May bayo yo. Idiri tani amay sa kikulungan nasa Porto may talaman diyan. Jay, nasa Porto tay talaman ni. Jay ni. Okay, anti yun na ara may QRC. QRC. Sige. Ay, mo dati QRC. Ay mo pa ito ng QRC. Ya QRC yan namin. Ay. Ay, kumpara sila yung QRC ta. Ha? May brown. Kuwara diyan mo. Brown di mo na patay. Alam mo sa brown naman. Ayo, may butong. Okay, ready la? Sige. 1, 2, 3. Manulok mo iran namin, manulok iran namin. Kukuntri kalapati. Sige. Bus mo lang. Iwan na po sa truck eh.
Terlalu lama lah, champion lama lah itu. Champion lah. Champion. Roman. Champion. Terlalu lama. Ay, nama pala na balang natin ko dito. Sige. Lima na niya. Ako na. Bye-bye. Eh, nakala. Wala. May nulog tabi. Marunong pa lang, tabanin mo nga. Ito ba? Menurut kamu iratan? Menurut kamu iratan? Awan dili sa iratan. Asal nila matakot na? Naman. Naman dapat ka naman eh.